Za brojice nam je potrebno 3 jajeta, 1 ravna kašičica soli, 70 ml jogurta, 70 ml mleka, 70 ml ulja, 150 g trojnog brašna, 50 g pšeničnog brašna, 1 kesica praška za pecivo. U odgovarajuću posudu umutimo jaja i sol. Mutimo par minuta pa dodajemo jogurt. Zatim dodajemo mleko. Postepeno dodajemo trojno brašno i pšenično brašno da nam se ne bi stvorile grudvice. Zatim dodajemo prašak za pecivo. Na kraju dodajemo ulje. Kada se smesa sjedini, sipamo u kalupe za brojice do 2/3. Brojice stavimo da se peku u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni 20 do 25 minuta, to jest dok ne dobiju zlatnu žutu boju. Uživajte u brojicama uz kajmak, sir ili jogurt. Prijatno!